Ane malu di alase ada buronda dua madan isang siah teken ibojok. Ia masawitra di alase. Sedak dina anu isang siah cak-cak cik-cik ngalih padang ambengan muah don kayu ane tuh. Anto angon ngai sebun di carang kayune sawira ia makire mataluh. Sedak itaha ia ngai sebun sakit ibojok subenegak di sampingne. Pabalehe isang siah ngai sebun. Di subane pragat sebun isang siahe lantas ia mereren sambil lange mererembuk ngajak ibojok. Kene munyene isang siah, ibojok apa awinan ibu tu sing nak ngai rumah. Keto man panak ibane idah-idah gandong ibu, sing pedalem panak anu cenik. Uli marelekat suba ajak medahan. Dan keto apa gunane ibu ngelah lima, ngelah batis. Awak siteng, batas ngai umah dogen ibu tuara sing ngidang. Tuah saja ibu puran kaliwan belok kaling ke ngelah karirehan ngai umah dogen tuara bisa. Mara keto munyene isang siah cek gedek terjengah ibojok. Lantas masaud pangras termatpat isang siah. Ih, ibu kede sang siah keng-keng to munyen ibane busan. Kai tu sing ngelah karirehan keto. Nah, apang tawang nyai kai mula terhan bojok mawi sese. Nyidayang ngabut gunung leluhur kai dan nyidayang ngai kertek di pasehe. Mambahan ke aleng kapura pamuputne nyidayang lahang. Maharaja Rahwana muah sekadi warga nida bas keliwat ibe cangkah cumangkah mapi tutur tekenang kai. Nah ne jani toleh sebuh ibane jani. Lantas kebes-bes sebun isang siah teken ibojok. Di subane telah uuk keantungang midahan kanti benyah latik. Isang siah sebet mimbuh jengah kenah nepokin bikas ibojok buka keto. Lantas ke barat ke birit mekeber ke memai isang siah mengenahang sebuni kebes-bes pasal lambeh maidahan gange teken ibojok. Isang siah lantas meningayang tingkahnya ibojok colah tur nguru gade ring ide prande. Kenahnya isang siah apang ibojok kedande oleh ide prande. Sake wala ide prande tu sing dadi niwakang dande. Sawireh keto lantas nyengetang jengah kenah isang siah. Kerana tu sing man lamun kenah ni. Pamuput ni ia sebetul sedih pedidi.